Sengak tang une orang ba ya Presiden jong seng HSPDP uba KP Pangniang halot ki jingkren jingkan tho ya Presiden jong seng Voice of the People Party VPP kata hadin tang jisngi kajingwan penyeso jong kinangilam jong giseng san betai beper apok gejala kentup ya seng HSPDP Kongres bat UDP sya seng VPP une orang ba ula jubab pada penpai ni akala ya Presiden jong seng HSPDP hapok kitansan social media dak boong kumni ko Presiden keseng HSPDP pikirin ya ki persya ya ba aden katkum ki papau shabar bat pikot pa kita ba pikirin kidai kicing sisa dai na kene kadau hiar arsut kejela namar ngio i yakinong elam bamatla bat nyalam ya pat ba bamatla kini kijing ngau thuk bakla jong pi ya ba aden kapot kat sebataya pi khamba pi don ka hok ban gan tho an rei pi du nong palat namar bau pai ba pisni bok bau la shai la pai phang menta ka politics menta kadai ka bali te ka bali hi om kum menchwa ka bali ka kalayong to tibru ka jing start upai ba menta ka kham start palat bun sha yakinong ilam seng perthai ki kantin ba phila palaj phimla shu ban withdraw yaking namar kata anda poi kata kapor pimla syuk ban ong ngalakum bakla kentho yau ba arden namar ngampat senguthu empat ngadang senguthu menta karensan social media kan yang saki ban pensisa ki ai ba pikiran kam lai ba setang kato kat ne benai times is the best answer to all over doubt pengkut ini ba ya kene gejengkren bat kene gejeng jubab persya ya Presiden jong keseng HSPDP halor kijing kentok persya jong ya Presiden jong keseng Voice of the People Party uba aden milar basai mon